ndabasuhuje mbahaye ikaze kuri Chabi Esport. Amahoro y'Imana abane namwe aho mwese mukomeze kugira igicamunsi cyiza. Amahoro y'Imana abane namwe. Ni umwanya tugiye kubona ko kuri imikino atandukanye avugwa ku mugabane w'Iburayi, by'umwihariko turi buze kugaruka cyane ndetse no kwibanda kuri Ballon d'Or yaraye ihawe umugabo w'umwespanyol ukina ikipe ya Manchester City, Rodrigo Hernandez Sultan Cascante ukina mu kibuga hagati. Uyu mugabo ukina ikipe ya Manchester City yayikiniye sezo ishize babaramo ibikino 63 yose, ayitsindira ibitego 12, ayitangira assist 15. Uyu mugabo akaba akina mu kibuga hagati. Bimwe mu bikombe yegukanye Premier League ya 2024-2023 banayitwara ku nshuro ya 4 yikurikiranya. Uyu mugabo kandi yatwaye Super Cup yo ku mugabane w'Iburayi, n'igikombe gihuza uwatwaye Europa League ndetse na Champions League, naho yegukanye nabwo n'ubundi igikombe cy'isi cy'amaklebe, ni igikombe gijyamo amakipe yatwaye ibikombe bya Champions League ku migabane yabo. Aza no kwegukana Euro yabaye mu mpeshyi ishize ya muri mwaka wa 2024 mu kwezi kwa munani, n'ikipe y'igihugu ya Espagne batsinze kuri finali ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Uyu mugabo akaba ari muri bamwe bitwaye neza muri iyi sezo, akaba yarafite n'imibare myiza kandi akina mu kibuga hagati. Uyu mugabo bibutse ko kuri ubu ngubu yamaze kuba agira imvune azamaramo igihe kirekire, azongera kugaruka sezo itaha ya 2024-2025. yagiye no gufata igihembo cyiwe ku nshuro ya mbere mu mateka ye, ari no kugendera ku mbago. Uyu mugabo w'umwespanyol akaba ari umwespanyol wa kabiri utwaye iki gikombe cya Ballon d'Or, nyuma y'iyatwawe n'umugabo witwa Luis Suarez mu myaka yashize mu 1960 gutyo. Naho mu cyiciro cy'abagore umukinnyi witwa Ainoti Bonanote, uyu nawe akaba yegukanye Ballon d'Or ku nshuro ya kabiri yikurikiranya. Akaba ari umukinnyi w'ikipe ya FC Barcelone. uyu mumama akaba umutegarugori, akaba yegukanye Ballon d'Or ye yikurikiranya nyuma yuko n'ubundi yasimburaga mbere yo gutwara izi ngizi, n'ubundi yasimburaga undi mwespanyol bakinana mu ikipe ya FC Barcelone. Naho umugabo witwa Emiliano Martinez igisimba, umugabo ukomeye cyane ukina mu izamu ry'ikipe ya Aston Villa mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse n'ikipe y'igihugu ya Argentine. Uyu mugabo yaje kuba ahabwa igihembo cya 2024 cyitiriwe Yashin Trophy. Uyu mugabo akaba agitwaye ku nshuro ya kabiri yikurikiranya. Umwaka wari wabanje yari yagihawe kubera performance yagize mu gikombe cy'isi batwaye n'ikipe y'igihugu ya Argentine. Kuri ubu ngubu yagihawe kubera performance yakoze n'ikipe y'igihugu ya Argentine, n'ubundi batwara igikombe cya Copa America. Uyu mugabo kandi anafashe ikipe ya Aston Villa kugaruka mu mikino yo ku mugabane w'Iburayi. Kuri ubu ngubu bari no ku mwanya wa mbere, aho bageze kuri uko amaze gukina imikino 3-3. Mu bindi bikombe byatanzwe muri France Football, igikombe cyitwa Copa Trophy ni igikombe gihabwa umukino ukiri mutoya cyane uri munsi y'imyaka 21. Iki gihembo kikaba cyahawe urutayizamu w'ikipe ya FC Barcelone ndetse n'ikipe y'igihugu ya Espagne, bakaba bamwita Lamine Yamal w'imyaka 17 gusa, wegukanye igikombe cya Euro muri iyi mpeshyi ya 2024 ikipe y'igihugu ya Espagne. Ku mwanya wa kabiri haza Arda Güler ukina ikipe ya Real Madrid ndetse wanagejeje muri Euro muri kimwe cya kane ikipe y'igihugu ya Turkiya yakinaga. Ku mwanya wa gatatu hari Kobe Mainoo wagejeje ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa kabiri batsinzwe na Espagne, akaba ari ku mwanya wa gatatu muri iki gihembo, ariho yaje kuba abona umwanya wa gatatu, ndetse na Garnacho wari witabiriye waje kuba ku mwanya wa gatandatu. Naho uko abagabo batandukanye uko ari batatu bose baje kuba imyanya babonye muri Ballon d'Or. Ku mwanya wa mbere ni Rodrigo Cascante Sultan Hernandez yabaye uwa mbere. Ku mwanya wa kabiri haza Vinicius Junior, ndetse ku mwanya wa gatatu haza Jude Bellingham. Ku mwanya wa mbere mu bagore ni Bonanote Graham ndetse na Nobita Salma ku mwanya wa gatatu. Ndetse muri rusange uko ibihembo byatanzwe muri France Football muri rusange, akaba Rodrigo yahawe Ballon d'Or, Lamine Yamal ahabwa Copa Trophy, Harry Kane aheba igihembo cyitiriwe Gerard Murawe na Mbappe banganyije ibitego 52-52. Real Madrid ihembwa nk'ikipe y'umwaka. Carlo Ancelotti ahembwa nawe igikombe
cy'umukinnyi cyitiriwe Johan Cruyff umutoza mwiza w'umwaka, kimwe n'uyu Buonanotte watwaye Ballon d'Or. Emiliano Martinez umukinnyi mwiza w'umugardiye mwiza w'umwaka. Jennifer Hermoso wahawe igihembo cyitiriwe umuntu wakoze ibikorwa bitangaje hanze y'ikibuga. Nyuma y'ibyo byose umukinnyi Luis Vinicius Junior dos Santos, uyu mukinnyi ukina ikipe ya Real Madrid w'imyaka 24 akaba ari yarakaye cyane, akaba yaje kuba amaze kubona ko yabaye wa kabiri, ahita yandika ku rubuga rwe rwa Twitter, arandika agira ati ngiye ko nshobora kuba kubisubiramo imyaka kubishamo inshuro 10 zose, mwebwe mwabishobora muri tayari. Nibyo yaje kuba yandika. N'umwe mu bakinnyi bari barakaye batishimiye kuba atahawe iyi Ballon d'Or y'uyu mwaka. Naho umukinnyi witwa Rodrigo Cascante Sultan Hernandez, uyu mukinnyi ukina mu kibuga hagati y'ikipe ya Manchester City, yaje kwandika ubutumwa burebure ashimira ikipe ya Manchester City, abafana ndetse n'abatoza n'abakinnyi muri rusange bafatanyije kuba ageze kuri ubu ngubu. Avuga ko ari inzozi za buri mukinnyi wese ukina umupira w'amaguru guhabwa igihembo cy'umukinnyi mwiza ku isi nk'iki ngiki. Avuga ko ntago yari kubyifashamo wenyine, akaba inzozi ze zibaye impamo, akaba abaye umwesipanyol wa kabiri wegukanye iki gihembo nyuma ya Luis Suarez wagitwaye mu myaka yo hambere. Reka tunyarukire ku nkuru ikomeye yatangajwe nayo ku munsi w'ejo nibwo yasohotse mu masaha y'isa 7-8 gutyo. Umutoza Erik ten Hag asezererwa n'ikipe ya Manchester United. Uyu mugabo wari umaze sezo zigera muri 3. Sezo ya mbere yayije mu mwaka wa 2022 na 2022. Uyu mugabo akaba yaragejeje ikipe ya Manchester United ku mwanya wa 3. Uyu mugabo akaba yarakinnye imikino agatsinda imikino 23 muri shampiyona, akanganya 6 agatsindwa 6. Uyu mugabo akaba yaraje gukina sezo yakurikiyeho imikino 18 akayitsinda, imikino 6 ayinganya, atsindwa imikino 14 mu mateka bitari byigeze bibaho mu myaka 40 yari ishize. Naho kuri ubu ngubu bamusezereye amaze gukina imikino 14, atsinda imikino 4 gusa, anganya imikino 5, atsindwa imikino 5. Muri rusange akaba amaze kuba asimburwa, abaye ashyizwe umutoza w'agateganyo n'ubundi bamwita Ruud van Nistelrooy wari umwungirije mu ikipe ya Manchester United. Uyu mugabo abakinnyi batandukanye barimo Garnacho na Kobbie Mainoo bakaba bamwifurije ishya n'ihirwe bamusezera. Umukinnyi Kobbie Mainoo yagize ati uyu mugabo ndamushimira ko wampaye amahirwe yo gukinira ikipe yo muri karitsiye yo mu bwana bwanjye, kuri ubu ngubu ndanezerewe. Ndetse na Garnacho ashimira ko yamuhaye amahirwe yo gukina ikipe ikomeye, ikipe y'inzozi ze, dore ko nawe yavuye mu academy ikipe ya Manchester United. Kapiteni w'ikipe ya Manchester United nawe yanditse ubutumwa burebure cyane ashimira uyu mugabo, amushimira ku byiza bagezeho, avuga ko nubwo hari bitaragenze neza azahora amwibukira ku byiza bagezeho, cyane cyane iwembure batwara igikombe cya FA Cup ndetse n'igikombe cya League Cup batwaranye mu myaka 2 yikurikiranya mu gihe yari amaze mu ikipe ya Manchester United. Mu ikipe ya Manchester United nyuma yo kugenda k'umutoza Erik ten Hag hakanahabwa mu buryo buri interim cyangwa se bw'agateganyo Ruud van Nistelrooy w'imyaka 48, haravugwa cyane inkuru y'umugabo witwa Ruben Amorim. Uyu mugabo utoza ikipe ya Sporting Club do Portugal mu gihugu cya Portugal no ku mwanya wa mbere kugera kuri ubu, amaze gukina imikino 9, afite amanota 9, afite amanota yose mu mikino 9, amanota 27. Uyu mugabo akaba amaze gutsinda ibitego 30, akinjizwa ibitego 2 gusa. Waje gukora stage mwaka 2018 mu ikipe ya Manchester United ubwo yatozaga na mwene wabo mu Portugal bamwita Mourinho. Uyu mugabo akari guhabwa amahirwe cyane yo kuza gutoza ikipe ya Manchester United, bivuze ko uyu mugabo ari n'umwe mu bari kuri liste yo kuzaza gusimbura umutoza Pep Guardiola mu ikipe ya Manchester City, nyuma yuko bavuze ko umugabo sporting director w'ikipe ya Sporting Club do Portugal IGM nawe ashobora kuzamukurikira. Reka dutegereze turebe ko uyu mugabo ari buze kwemezwa bidatinze vuba mu ikipe ya Manchester United, cyangwa se azategereza sezo ikarangira akajya mu ikipe ya Manchester City. Naho umugabo w'imyaka 52 bamwita
bakamwita Van der Sar Edwin. Uyu mugabo akaba yujuje imyaka 53 kuri ubu ngubu. Uyu mugabo akaba ari ikipe ya Manchester United agacwara treble kuva 2007 kugera 2009 akanegukana 2008 Champions League. Manchester United yatwaye Champions League itsinze ikipe ya Chelsea kuba penalty ikuyemo ikipe ya Chelsea. Uyu mugabo akaba umwe mu bayibahesheje bakoze amasave menshi atandukanye. Naho Andre Onana tukiri mu ikipe ya Manchester United. Andre Onana ikipe ya Inter de Milan yavuyemo yamaze kuba itangaza ko uyu mugabo yamaze kuba ikipe ya Inter de Milan ibona amafaranga miliyoni 50,200 bari bemeranyije kuri uyu mugabo witwa Andre Onana umaze imyaka 2. Bari bemeranyije ko bazamwishyura kumwa amaze imyaka 2 mu ikipe ya Manchester United bakahita bishyura ari muri lease clause miliyoni 50 zose z'amayero. Akaba yamaze kuba ikipe ya Inter de Milan ibyemeza ko yamaze kuba yakira kuri konte yayo. Naho umutoza witwa Hansi Flick utoza ikipe ya FC Barcelona nyuma yo gutsinda ikipe ya Real Madrid isasiye Santiago Bernabeu akamaze kuba agirwa umutoza mwiza w'ukwezi kwa 10. Umukinnyi witwa Mario Balotelli Barua uyu mugabo yamaze nawe kuba yerekeza mu gihugu cy'Ubutaliyane mu ikipe ya Genoa. Uyu mugabo akaba aje kureba uko yakongera kubyutsa kariyeri ye yaramaze igihe adafite ikipe akinamo. Yaje nka free agent akaba yasinye kugeza mu mwaka wa 2025 mu mpeshyi. Ari umukinnyi w'ikipe ya Genoa mu gihugu cy'Ubutaliyane. Umugabo watsiye mu kipe atandukanye harimo n'ikipe ya Manchester City. Naho umukinnyi muto cyane imyaka 17 rutayizamu ikipe ya FC Barcelona ndetse n'ikipe y'igihugu ya Espagne. Uyu mugabo umukinnyi muto yamaze kuba atangaza ko yishimiye kuba atwaye iki gikombe cya Copa Trophy, ariko inzozi ze zitarangiriye ahangaha. Yifuza ko umunsi umwe bidatinze nawe agomba kuzaza hano mu gihugu cy'Ubufaransa aje kwegukana Ballon d'Or nk'igihembo gikuru hano mu gihugu cy'Ubufaransa. Naho umutoza w'ikipe y'igihugu ya Espagne bakaba bamwita Luis de la Fuente wegukanye n'igikombe cya Euro giheruka n'ikipe y'igihugu ya Espagne. Uyu mugabo yamaze kuba bamubaza ku bya Real Madrid atangaza ko ibyo Real Madrid yakoze abona bidakwiye. Real Madrid yakwiye kuba yari yaje kuba yitabira muri igara ikanashyigikira abandi, dore ko uyu mugabo nawe yitabiriye kandi atari watwaye igihembo cyatwawe n'umutoza Carlo Ancelotti utoza ikipe ya Real Madrid. Tukiri mu makuru afite aho Real ikipe ya Real Madrid abafana bakomeje kuba frustré cyane, bagenda barakara ku mbuga nkoranyambaga bashakisha Rodrigo Cascante basanga ntakoresha imbuga nkoranyambaga, ariko abatakoresheje igihanga neza baje kuba basanga umukinnyi witwa Rodrigo de Paul bamutuka bagenda bamubwira ko ari umujura atemerewe iyi Ballon d'Or yatwaye. Uyu mugabo nawe ahita bipostinga nawe yumiwe. Amakuru y'imikino nakagaruka. Amahoro y'Imana abane namwe. Shalom shalom.